बे समाव आदित्य खाख्लारि बिथांनिफ्राय गोख्रों दाबि बे समाव जाय बिथांमोना बे समाव कार्बि आलं बे कार्बि आलंआव कार्बि चाइनिज गो बेक होननानै स्ल'गान खालामदोंमोन बे स्ल'गान खालामग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो बे समाव भारतनि आयेन बायदि साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों हमनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों सिसिटवानिफ्राय जाय बिथांमोना बे समाव ट्राइबेल एरिया एबा सिक्स सिडिउल एरियायाव थानाय सुबुंफोर बे सुबुंफोरखौनो गावनि जायगायावनो गावनि न'आवनो बे समाव चाइनिज गो बेक कार्बि गो बेक होननानै स्ल'गान होदों बे स्ल'गान होनाय सुबुंफोरखौ नायबिजिरनांगौ एबा नायगिरनांगौ आरो भारतनि जाखिनि आयेन बायदि बे आयेन बायदि साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा सिसिटवानि कनभेनार बिथां आदित्य खाख्लारिनिफ्राय मोनसे गोख्रों दाबि जाय बिथांमोना बे समाव कार्बि चाइनिज गो बेक होननानै स्ल'गान होदोंमोन बे स्ल'गान होनाय सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा बे समनि मोनसे गिदिर खौरां गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा कार्बि आलं वेस्ट कार्बि आलं खेरनियाव जानाय जाथायखौ लानानै जोबोदनो दुखु फोरमायदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा आरो दाबि खालामदों जाय बिथांमोना बे समाव कार्बि जाय थागिबि सुबुं बे सुबुंनि जायगायावनो थानानै जाय आयेन बेरेखा फैनाय सुबुं जाय बिनि थागिबि नङै सुबुङानो बे समाव चाइनिज कार्बि गो बेक होननानै स्ल'गान होदों बे स्ल'गान होनाय सुबुंखौ नायगिरनांगौ आरो नायगिरनानै भारतनि आयेन बायदि बेखौ साजा होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों सिसिटवानिफ्राय बे समाव मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा दाबि खालामदों जाय बिथांमोना बे समाव कार्बि आंलंआव थानानै कार्बि आलंनि थागिबि जाय बेनि सुबुं बिसोरखौनो बे जायगायाव थांनानै जाय कार्बि आलंनि नङै सुबुंफोर बे नङै सुबुंफोरानो बे समाव स्ल'गान होनाया गनायथाव नङा आरो बेनि थाखाय जाय स्ल'गान होदों बे स्ल'गान होनायखौ नायगिरनांगौ आरो साजा होनांगौ आरो बे समाव बुंथिदों सिसिटवानि कनभेनार बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा जे कार्बि आलंनि थागिबि सुबुंफोरजों सिसिटवाया जों बिथांमोनजों दङ जेब्लाबो सिसिटवाया कार्बि आलंनि थागिबि एबा कार्बिफोरजों जों दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा आरो जायखिजाया सोमावसारनाय एबा थागिबि सुबुंफोरनि जे सोमावसारनाय बिजिआरनि हाखौ रैखाथि होनो थाखाय जे सोमावसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जेब्लाबो बे समाव सिसिटवाया मदद थागोन आरो मदद होगोन होननानै फोसावथाय होदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों आरो बाथ्रा बुंनानै थागिबि सुबुंफोरनि सायाव आयेन बेरेखा एबा बे समाव गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव सहायथाव नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा आरो जाय दायनिगिरि एबा जाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि बाथ्राजों सोंखारिदों थागिबि सुबुंफोरखौ बिसोरखौ हमनानै भारतनि आयेन बायदि बे समाव साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों सिसिटवानिफ्राय आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव कार्बि आलंआव गोबां सुबुंफोरानो बे समाव गुबुननिफ्राय बेवहाय हाबफैदों आरो जायखौ नोजोर बोनानै बेनि थागिबि सुबुंफोरा इन्डिजिनियास सुबुंफोरा बे समाव सोमावसारदों जे हाखौ रैखाथि होनो थाखाय सिक्स सिडिउलखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बे समावनो जे जाय बेनि थागिबि नङै सुबुंफोर बे नङै सुबुंफोरानो कार्बि चाइनिज गो बेक होननानै स्ल'गान होदों गो बेक होननानै स्ल'गान होनाया सहायथाव नङा आरो जायखौ नोजोर बोनानै सोरखारारि जाखिनि आयेन बायदि दं बे आयेन बायदि बिथांमोनखौ साजा होनांगौ नायगिरनानै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा সোশ্যাল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছো যে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীক খুব বেয়াকৈ সমালোচনা কৰিছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীক গো বেক ধ্বনি দিয়া পৰ্যন্ত আমি দেখিবলৈ পাইছো কাৰ্বি চাইনিজ গো বেক কৈছে এইটোতো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰ্বি ভূমিত কোনোবা বহিৰাগত বনিয়া গৈ বণিক গোষ্ঠীৰ মানুহ তাত থাকি কাৰ্বিৰ এগেইনষ্টত তেনেকুৱা শ্লোগান ৰেজ কৰিব তেনেকৈ
গো বেক ধ্বনি দিব এইটো কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয়। আমি কাৰ্বি ৰাইজৰ লগত আছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতি, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ লগত আমি আছোঁ। অসমৰ যিখিনি এবৰিজিনেল মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আমি আছোঁ, চিচিটো আমি আছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ প্ৰতিটো মুভমেণ্ট, প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই যাম আৰু সক্ৰিয়ভাৱে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম। এতিয়া চৰকাৰক আমাৰ এটা আপিল যে যিসকল লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এবৰিজিনেল ট্ৰাইবেলক তেনেকৈ গালি গালাজ কৰিছে, অশ্লীল ভাষা ইউজ কৰিছে, কোবেক ধ্বনি দিছে, কাৰ্বিক চাইনিজ বুলি ক'বলৈ মানে সাহস গোটাইছে, তেওঁলোকক ট্ৰেছ আউট কৰিব লাগে, তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু দেশৰ আইন অনুসৰি তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। কাৰ্বি আংলঙৰ এই আন্দোলনক ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে বুলি একাংশই কৈছে। চৰকাৰী পক্ষই হওক বা আন একাংশই কিন্তু কৈছে যে ৰুবিনজী গগৈ আৰু অখিল গগৈ যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আপোনালোকে কৈছে, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াত মানে ৰাজনৈতিক ৰং নখনাটোৱেই শ্ৰেয়, নখনাটোৱেই ভাল। এইটো হৈছে ইণ্ডিজিনাছ ভাৰ্চেছ নন ইণ্ডিজিনাছৰ যুঁজ। চেপ্টাৰ 10ৰ কিছুমান ৰুলছ আছে বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6 শিডিউল অটনমিৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, কিছুমান প্ৰভিজন আছে, স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছে। তাত কোনবোৰ মানুহ প্ৰটেক্টেড হয়, কোনবোৰ মানুহ প্ৰটেক্টেড নহয়। 6 শিডিউল অটনমি পোৱাৰ আগতে 1952ৰ আগৰ যিবিলাক মানুহ তাত আছে তেওঁলোক ভেলিড, তেওঁলোক এলিজিবল হয়। কিন্তু তাৰ পিছত ইয়াত এনক্ৰচমেণ্ট হৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ হৈ কোনেও যাতে ওকালতি নকৰে। কোনো দল সংগঠন বা কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে, সি অখিল গগৈয়ে হওক বা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হওক, কোনেও যাতে ৰাজনীতি নকৰে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক সকীয়াই দিছোঁ। দুজনকৈ লোক গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰু এজন অগ্নিউদ্যোগ মৃত্যু হৈছে আৰু গুলীবিদ্ধ এজন যুৱক মৃত্যু হৈছে আৰু এজন নগাঁও মেডিকেল কলেজত ইতিমধ্যে এডমিট হৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি চৰকাৰখনে কি ব্যৱস্থা ল'ব, আপুনি কি দাবী জনাব? আমি CC2R ফালৰ পৰা এইটো অত্যন্ত আমি দুখ ব্যক্ত কৰিছোঁ যে এই যি VGR PGRৰ অবৈধ বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ যি আন্দোলন, এই আন্দোলন ইতিমধ্যে লিনুছ ৰংফাৰ নামৰ এজন ল'ৰা গুলীবিদ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু সুৰজ দে বুলি এজন ল'ৰা চিলিণ্ডাৰ বাৰ্ষ্ট হৈ তেওঁ অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক 10 লাখকৈ টকা চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নিকট আত্মীয়ক প্ৰদান কৰিবলৈ আমি CC2R ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে অপ্ৰৰোচিত গুলীচালনা নহয় তাৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰক আমি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ।